Praise the Lord. Good morning in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Faatuatua I le nei tae au I le suafapele o Iesu Keriso no tatou aina laloi fo le nei malu ia e whapitoa fo isi whaatalofa I le aina o le atua o lo mawhai o na maua mai le nei whaasalalaunga I le nei tae au o le avanoa sili lava ia te I tātou I te mi uma lava ia so sa te itasi o le maua le avanoa lea o le avanoa le au maua to tele tangata o lo fia whaanongolomo I le afionga le atua ai le mawhai. Many people want to hear the word of God but are unable to, but it's a privilege to come before the Lord that we may hear the preaching and the teaching of His word this morning. So ia e le atua I so se taimi lava tātou te o mai ai. Ia e o le a o teitei nei tātou I le tatalo o na tātou whaanongolomo le whatasi mao I le upo le atua. A tātou tatalo, vi ia oe ta mā o na o lou whaamaoni, e le mawhai e upu o na whaamatala I na le naunau ta ina o mātou roto ta mai le leitai au, ina ia vi ia oe I mea malaba o pespesenga o mātou mutu, o le sisi o mātou lima, o le maile ta ele o mātou roto ta mā, o le taulanga, o le loto nuti momoia, o le taulanga lo mātou atua, o le loto whaamaulalo, e te rete ena, o le mafuanga nā lo mātou atua, le mātou fia lava, mātou te o mai ai, e ui lava I nā ngasala I le tele o taimi, e ui lava I nā mātou se, I o mātou manatu, I o mātou loto, ma mea mātou te whaia, ai whaafetai, whaafetai wangalelei, whaafetai whaamaoni, ne nei fo I asu sāta mā, ua mātou o mai, whaatasi ai mo mātou aina, o e o lo whaalongolongo mai lungo pena ta whailangi, o I mātou I lalo ifo le nei whale, Leli e mātou te nau lava ina ia e a o mai pea, I mai pea, whaatonu mai pea, I o mātou wala e tusa ma lau fionga pa ia. Sau nia pea loto o lau whanau ne nei tai au, whau fo I ia te au lau o auna no mātou atua e ala wa atuai, le au awina o lau upu moni, e fo I le vi ina ia te oe, ono le soafo Iesu e ole atuai, la mātou te talo le nei tai au. Amene, ma amene. Praise the Lord. We are going through the book of Hebrews. O le tusi lea Eperu. O lo whai ma fesosoani ia I lo tatou ainga I le neiva I taimi. Tusi lea Eperu. Ia alonam ta po sfumatasi. Ia ma nepea tatou sue whaatasi mai ai I le tusi lea. Hebrews chapter 11 is where we are up to with the reading and the teaching of the Lord's word as we go through verse by verse, line by line, o le awa wina le nā, o le upua le atua, ia I le tatou mawhtanga fo I nei Peachwood, ina ia awa wina pe whamatala ina le tuspa ia, I ona whai upu ta itasi, mamata upu ta itasi. O le fo I la o lo tatou awa wina, I le tusi le a Eperu. O tatou iai neina I le tusi, I le mata upu espulu ma le tasi. Ai ole tusi lea Eperu, ole tusi a toa lava Eperu, eva ava ai le tusi tala o le anganga pa ia o le atua. I le sili ese o Iesu Keriso. So the whole book of Hebrews is looking, or the theme of the book of Hebrews is the superiority of Jesus Christ. E sili Iesu I angel, e sili Iesu ia Mose, e sili Iesu ia Yosua. E o lava I le whaitaulanga sili, e sili Iesu Keriso, a wā o Iesu Keriso o ia e wina whaatasi ma meki sa teko. O meki sa teko o le whaitaulanga ia e wha vavau. So as we study the book of Hebrews, we know that the book of Hebrews, the whole theme is the superiority of Jesus. The greatness of Jesus Christ. He's greater than Moses. He's greater than Joshua. He's even greater than the high priest, because Jesus Christ is a high priest in the order of Melchizedek. Melchizedek is a high priest forever. And that's the order in which Jesus Christ is a high priest. So, o tatou mata la I le whaangaso longa e le anganga pa I o le atua, I mata upuia mai le amatango le tusi a Eperu, lea la o tatou tau nuku mai le tāpue sfumatasi. Fa mai le whai upu e tolu sfulu mai le valu o le mata upu se fulu, a e ola le tangata a mi o tonu I le faatuatua. Ai alwifo I lalo I le mata upu se fulu mai le tasi whai upu e ono, fa mai a le ai se faatuatua, e le mawhai o na fia mai o ia, o ai o ia, o le atua.
O lea la ua tatou taunu mai ile mata upu o le faatuatua. So we've gone through the superiority of Jesus Christ, but we come to chapter 10, verse 38. And it says there, now the just shall live by faith. And we come into chapter 11, verse 6. And the author says there, but without faith it is impossible to please him. So ole au tu atua ole tusi po mana tuna tunga ole tusi tala. Ina ia whaapea ona whaailoa i le tangata whaitau, le siri ese o Yesu Keriso, through ilea e awala i le whaatuatua. Praise God. Manatua, o tangata fo o tusia ia i le tusi lea Eperu, o tangata Eperu, o tangata Utaia. Ona la, o tangata Utaia, o le lato o langa atua, their culture is the law. Ole o langa atoa ma le anga nuu atoa o le tangata Eperu. O le tausia leo tu la fono. Ai wa amata ona matalaina ele anga o le atua. Ona o le sili ese o Yesu Keriso e awala i le faatuatua o le tangata. O mea le atua e awala i le faatuatua. Praise the Lord. God's way is always through faith. Tato matamata i le tusile e mtako sumatasi. O Aperu, Enoka, Noa, a tatou ai tangata i e to tomo le whenenga tuwai o le tusi o lo fai tawina ma mai tawina e tangata Eperu o tangata o le faatuatua. A tatou ai a Abraamu, tatou ai a Isaako, Yakopo, Josefa, a tatou ai umele haunga tama o tangata Israelu, na tatou ai iai o taulanga e whai e le faatuatua. O le savali e whai e le faatuatua. O le usiusitai e whai e le faatuatua. O le olanga atoa Abraamu na whai e le faatuatua. E o lava i le oti o aungata mao tangata Utaia na vaaia ai le faatuatua. That when we look at the characters that the author had taken us through in chapter 11, we see Abel, we see Enoch, we see Noah, we see the patriarchs, we see Abraham, we see Isaac, Jacob, Joseph. And we see these men, and we see their sacrifice and worship in faith. We see their walk in faith. We see their obedience in faith. We see their life of faith. Remember Abraham? We unpacked the life of Abraham, and his whole life was faith. Do we see Jacob, Isaac, and Joseph, and in their final moments before their death, we see even in those moments, there was faith. So God's way is always about faith. And then I will tatou tau nuku mai I le whai upu e lua se furu ma le tolu. Le whai upu le lua suma tolu o lo tatou yaila te mile nei. O le vaava aile I le soifua o le tangata le no e mua ya Mose. So we arrive at verse 23, and we are now up to this great leader of Israel. Remember, the author is writing to a Jewish people, and we see this man, Moses. So this is who the Israelites and the Jews would consider the epitome or the top person in their whole life. O tangata lea pe whaamaua lunga I le tangata Israelu. O le tangata lea nei o Mose. Ai o lea vai le tangata lea na tatou waawai ai na whaatino e Mose le mea tau o le faatuatua. Lea lana tatou mata I le vaina mua I le vai asona te anei. Ai tangatanga I foi lau tusi whai tau. Luas fuma le tolu. E tolu ni maenga na tatou mata I le talaanga I tangata le nei a Mose. E pe I whaautu le tatou talatala noanga I le Filifiliga o le faatuatua. Manatua foi. Le upu le Filifiliga Manatua o le Filifiliga po au whai unga whai. E iai au whai unga. O le whai unga whai la le tangata. Le tangata le o Mose na tatou mata I le vai asona te anei. Paina mua na tatou mata I whai pue lua suma tolu. From e le faatuatua sa nati ai Mose I matina e tolu e ona mātua. O ina tatou ba ai ai, o le faatuatua na taliaina ai e mātua o Mose. Le tangata le ingo ia Amarama, manona tina ingo ia Yoka Peta, na tatou mata ai, na talia I la ua, e awala I le faatuatua, le lave ina o le tangata le ni o Mose. Tu sa lava po le faatino ina, ma le faataunuina o le tula fono le tupu.
And a faatuatua atua matua Mose, ina ia la de ina le tangata le ni Mose. Vaenga lua na tato matamata fai pue, lua suma fa mai ina ua matua Mose. Fast forward tau sanga na ulai Mose it's tono ai ngā tupu. Fast forward tau sanga na inoa e Mose o ia o le tama le awhawhine o le tupu o Aikupito. Ai whamaia, e le avea le tofi po o le avea o ia ma le alo, se tasio alo le tupu o Aikupito. E avea ilea ma mea e liu ese mai ai o ia, mai le wala au le atua. Le whai mai e whai puna e lua suma fa mai o le faatuatua na le mawhai ai Mose ina mo matua o ia, o na taua o ia, o le tama a le awhawhine o le wharau. O ina tatou wa ai I tō whinga e I tō whinga le larolangi. E o fwoi a tatou e iwa I teimi e iei le tō whinga pe e tau mawhai ina ia tofo mai ati oe. Ai o lo whaamanatu mai pe le anganga le atua I ati oe. Lou faatuatua e te au nai I le atua. Ma laina e lona tōru, whai mai whai koe lua suma le lima. Ua Filifili e ia, I anga le angaina o ia, whaatasi ma tangata o le atua. E le lei ai, le manatu lea, na tātou wa ai I le whai upu lea lua suma le ima. Wha mai, aua le iate ia le fia I le anga sala, e vape ma vae. Tātou matamata la ia I le whaatuatua, o le whaatuatua na te e nai mea whaafia a le lalolangi. Mana tua sa ola I fo Mose I tono Aikupito, o mea whaafia malava Aikupito, sai limo Mose. Ai whamaia, o le whaatuatua na whai aila na Filifiliga, o lana whai unga whamaia, ina ia anga le angaina, o ia whaatasi ma tangata o le atua e le lei ai. So o ila, na tatou matamata, o le Filifiliga o le whaatuatua, e talia e le porkalame le atua, lua, e te ena I tofia le lalolangi, tolu, e te ena I mea whaafia a le lalolangi. Beo le ainga nai le o lango tangata le ni o Mose. So we looked last week, and just to summarize what we looked at last week, in verse 23 we see the faith of Moses' parents. And here they had accepted God's plan by rescuing this baby, even though they were going against the law and the decree of the king. Remember, the decree of the king at the time was to destroy all male babies. Why? Israelites were starting to grow and become a strong force in the middle of Egypt. But they knew that there was something about this baby, right? Yes. Hallelujah. Amram and Jochebed, his mother, and then the mother becomes the nanny that looks after Moses, right? God's plans are always sovereign. Amen? 2, we looked at verse 24, and it says, by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. There we looked at the world's prestige. Moses had Egypt at his fingertips. He was 40 years old. He held a prince title, but yet he refused that title. Why? Because he knew that there was God's plan for his life. 3, in verse 25, we see in verse 25 that Moses choosing rather to suffer affliction with the people of God. Here we see that Moses not only, through the life of Moses, accepts God's plan. 2, we see in the life of Moses, through faith, he decides to reject the world's prestige. But 3, through the life and the faith of Moses, he rejects the world's pleasures. And we unpacked sin, because sin is so attractive and so tempting. But in the life of a believer, in the life of faith, we must understand that those things are passing away. The life of pleasures is passing away, and that's the life that Moses and he gives us. So here we go. That's a quick summary of the whole book of Hebrews right up to this point. You'll say, Otonga na o le tusi atoa lava le nei o Eperu. Ia o mai la le fai upu le lau tatou taunu mai e le tai au le nei, o le vaenga lona lua. E tolu vaenga le tatou matamata i le vai aso na tea nei, e tolu fo i lani vaenga, e whai uwina ai, le tatou matamata i le o lango o Mose, i le Filifiliga o le faatuatua, o whai unga whai e awala i le faatuatua. So last week we looked at 3 parts with regards to Moses' decisions of faith. This week we look at the final 3 in regards to faith and those decisions that Moses makes and how it speaks to us as well. I tatou whai tau whaatasi mai la, whai upuia e wha moromori. Pai,
tato mata I le o langa o tangata le ni o Mose. Ua manatu, o ia? Mo iai? Amen. Okay, tato faitawa tasi. Ia. Ua manatu o ia e upu whaiwhai o no Keriso. O le oa mea e sili I whakutuma oa o pito. A wasa whanau nau o ia I le tauni. O le faatuatua na tuina ai e ia o pito. Ua le whewhele I tau tuku. A wā ma whamausi o ia e se I o atu I le o aia. O le faatuatua na ia whai ai na seka. Ma le sausauina atu o le tutu. Ina ia le papaia le ia la nato le na whano ai o matua. O le faatuatua o la atu ia I sistami kaula. E na tutu. O tana whai e tana e pito. O na le moa ia o le tato. Amen. Let me just quickly read in English. 26. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he looked to the reward. 27. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. 28, 29. By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians, attempting to do so, were drowned. Na whai wina le tatou launga le vai asona te ane I le te ena o I le mea whawhiawhia a le lalolani. Whaawa wina la le manatu lea I le taiao le nei le whaipua lua sepulu ma le ono. I le whaipuna o lo iai le upu lea whaapea. Ua manatu o ia I le upu whaiwhai ono Keriso, o le oa e sili I whaaputunga oa a Aikupito. I le manatu mua le nei taiao, whapea, o le faatuatua na Filifiliga I Mose, ina ia te ena le oa a le lalonani. So o le faatuatua na te ena ai le oa a le lalonani. So when we looked at last week, it was the final point of last week was rejecting the world's pleasures. And this week we sort of continue that notion into verse 26, where we see that Moses' faith rejects the world's riches. Because we read there in the first line of 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. O le whaitau nai o lo tatou iai I le tai au le nei, o lo au mai ia te I tātou, o le tangata le nei o Mose, saia Mose mea umalava I Aikupito, a e manatu fast food tau sanga, na ola e ai Mose I le tamau ainga, na ola e ai Mose I whale o ainga le tupu, na ola e ai Mose I tupe o mea ai, o mea umalava na manao I ai Mose, sai ona lima Le lai whai mai ai, e le I manatu o ia I mea uma ia, aina manatu o ia I le upu whaiwhai ono Keriso, o le oa lea e sili I oa po le tamau aina I Aikupito. That when we look at the life of Moses, 40 years, so we've now understood that he grew up as the prince of Egypt, and he grew up as the son of the daughter of Pharaoh, and yet in all that wealth, and all of the palace, and in all of that fame, and in all of the riches that he had access to, he decided to reject Egypt's riches. So mo me la le manatu mo o le tai au le ni. Ona o le tai au le ni. Lo tatou iai I le upu lea whamai wa manatu o ia I le upu whaiwhai ona o Keriso o le oa lea e sili I whaaputunga oa. O lo tatou talatala no I le upu lea Filifiliga po lau whai unga whai. Ai whamai le laina mua I le whaasa mua, whamai wa manatu o ia I le upu whaiwhai ona o Keriso e sili le oa e sili le oa o loo I le whaiwhainga o Keriso I lo tamau ainga malava o loo iai I Aikupito. O le winga la le upu na manatu I le whaaperetania o loo iai le upu whaaperetania o le esteeming, or another version is to consider. So o le lai whaasa moa ina I tātou o le upu lea na manatu. Sa iai le whai unga whai a le tangata le nei o Mose,
ai manai e ole upu e leni le olo au mai le upu Samoa. Ona ole upu e leni le olo au mai ai le upu lea, olo iai le tustu singa le Eperu. Whamai ole hejo mai. Ole winga la lea ole upu e leni. Whamai ina ilo le lei tūlanga lava ole whaai unga. So the meaning of the word esteeming or to consider comes from the Greek word hegeomai. Hegeomai means to deliberate with careful judgment. So ole whaasamoa ina la ole deliberate and careful judgment ole ilo le lei tūlanga lava ole whaai unga le la whai. Lona winga na manatu Mose I le tamau a inga umau ai kupito, ai na ilo le lei e Mose, vai ngā lava o lana whai unga lea o le a whai, na ia whai ai le whai unga, e sili le whainga ona o ke riso, lo le tamau a inga o ai kupito. Praise the Lord. That when we look at that word esteeming means to deliberate with careful judgment, that Moses, he weighed up all the options and all of the riches of Egypt. He considered that to be suffering for Christ was worth more than the riches of Egypt. That the reproach of Christ, the meaning of that word reproach is to suffer for Christ. To be persecuted for Christ. Moses was saying, I'm going to weigh up these two things and all of the riches of Egypt compared to suffering for Christ. He chose to suffer for Christ. Praise the Lord. Kaya manatu ia whai unga lewa whai, male ilo I longa lewa whai, malana whai unga lewa whai, whamai Mose ia te ia lava, e sili le whai whainga ona o ke riso, lo le tamau a inga o e kupito. So maua mai lea nganga o le whai unga lea. Lea lai whai mai ele whai pue lua spuma le ono, wa manatu o ia, wa mae ana whaila na ilo I longa, ona I ule matonu I lona manatu, e sili ai ona whai o au, ona o le suafa o Yesu, ai manatua. O Mose, o le vai taimi o le whenga tuai. Ai sau le tustu singa le tusi a Eperu, whamaina manatu Mose, ya Yesu. O le ale ata le na, o le ata o le faatuatua. Praise the Lord. That Moses had faith as well, that he would consider he would consider the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. I just find that mind-blowing, that he would consider, and after that whole consideration, that he would choose the reproach of Christ. Amen. Nela whai mai ele, asuelo tusi le lua koranito mta apespuma le lua. Olo maua mai I le tusi a Paulo le ata lea o le tangata suma e lua whai spulu wa. Ka mai upo a Paulo, o lea o te whiawhia ai, I mea e vai ai. Ole whaaleanga mai, e maalaia. Ole anga tele mai. Ole ato tu vale, ona o Keriso. A wā, e a o vai. Ona o mā losi ai lea a. E o foi le whenenga tu wai olo o iei loto tangata safa apea ona whaatinga ina I lātou ona o le atua. Whamele salamo na e valu spulma le iwa. O upu I le salamo e valu spulma le iwa. O upu ale tangata le nei e ngoa ya e tano. E whamewhi koe 5 suma tasi. Leli ia e manatua le whaalumaina o au auna. Ua ou tau ave I lo whatawhata upu uma anuu e tele. Ua whaaluma mai ai o e waita ia te oe yo vai. Ua lato whaalumaina ai tū la ngā vai o le na e whaauuina. O le tangata e Filifili pei o Mose, o tangata e whailana whai unga e pei o Mose, o le tangata whamea na sili a te ia le whainga ono Keriso. Peila o le tangata le tūsia le salamo le valu sumula iwa. Pei o Mose pei o Paulo le tūsia Koranito whamai o le whaaleanga mai, o le mālaia, o le anga tele mai. Ai whamea a o vai, ona o mā losi ai lea, aisea, o le loto o tangata faatuatua. Lera pe e maua mai ai,
Paulo e maua mai ai e tano le loto lea saia mo se le loto o le faatuatua. Whamele Eperu na suma tolu whai koe suma tolu. O le melea, i nā tātou o atuaia te ia i tua o le tongala wapi. Ma ia tātou ono sai i le upu whai pei o lona whaiwhainga. O le tusi upu ia le tustala Eperu, e whaatatau ia Iesu Keriso, ai sea, a wā o tua le tongala wapi, na whaapea o na whaasato ruina, i lo tātou a li i whaola. Ai whamei upu a le tusi tala Eperu, o le melea i nā tātou o atua ia te ia i tua o le tongala wapi, ma ia tātou ono sai. Whamei ono sai i le upu whai pei o lona whaiwhainga. That when we look at the reproach, so the meaning of the word reproach is to suffer or be persecuted because of the name of Jesus Christ. And that's the reason why Moses rejected the riches. He was saying that the riches of being to suffer and to suffer reproach for Jesus Christ was worth more than the treasures of Egypt. I just wanted to bring a text from Paul's letters, 2 Corinthians chapter 12, verse 10. And it says there, Paul says, therefore I take pleasure in infirmities, I take pleasure in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. The words of a man full of faith. He was saying all of the reproaches, all of the needs, all of the persecutions, I take pleasure in those things for Christ's sake. Why? Because he says, for when I am weak, it's then I am strong. Believers, usum tu whawhine le tai ale nei, o le manatu o mua, o le faatuatua na te ena e Mose le o le lalolani. Aisea, na manatu o ia, na whaiala na whai unga, e sili le whaiwhainga ona o Keriso, I lo le tamau ainga o le lalolani. Ai hata ua le tai ale nei. O le lui mo tātou o le lui mo lo savani e whaaleanganga, pe whaia sau whai unga whaapea. Pe whaia sau whai unga I lo manatu I le o po le tamau ainga o le lalolani. Po o, le whaiwhainga ona o Keriso le faatuatua ona Keriso. What about us as believers? Do we choose? What's the decision that we have at hand? Do we choose the riches of the world, or are we going to hedge your money? Are we going to deliberate carefully and weigh up that it's way more for me with regards to the suffering for Jesus Christ than the treasures of the world? O le fesili, e se asa whaapea ona whai ele whai unga mo se, ana I ele whai unga o whai puna e nusu mali o mwhamai, a wā sa wha nau o ia I le tau. Amen? Mafuanga lea. Mafuanga lea na whai ele whai unga, na ilo lele iai, ma whai eila na whai unga, e sili le whai whainga o no Keriso, ilo le tamau a inga male o ai kupito. Fa mai le whai koe nusu mali o a wā sa wha nau o ia I le taui. Le ale taui. Ale taui le whamei le lua koronito tau koe wha, a lona whai koe sfuma le fitu. Whamei a wā o lo mātou pupua ngā māma sania, ma le vave mawai, e tupu mai ai mo I tā mātou, le manuia mamafa I matua sili e se lava, ma le whaavavaua. Whamei whai koe sfuma le valu, o lo mātou le ma natu I mea wawaia, a o mea le vaia, a wā o mea wawaia e ngata mai ia, a o mea e le vaia, e whaavavauia. Usuma tu whawhine, ale taui lena, O le taui le tangata le filifili na ia whai whaatasi mai Iesu Keriso, e mafua lana whai unga, ona o lo whaanau o ia I le taui, pei o Mose, la le taui, o le taui e whaavavau, o le taui e lewa aia. A tele ni au tupe I leo langa le, vi ele li, e whaonga o e le atua, ma whaonga fo I lau whaasoa, ma lau tutongi na I sosoania I isi tangata. Ai ale ai fo I sau tupe, vi ia fo I le li, ai sea, ona, o le tamau ainga o le tangata whaatuatua, o loo I le lani, o mea e leo vaia. Praise the Lord. So we ask the reason, why? Why does Moses reject the world's riches? Praise God. And it says there right at the end of verse 26, he says, he would, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. What was the reason? What was the motivation behind Moses' decision? The motivation was that he looked
for the reward. And 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18, it reads this. For our light affliction, which is but for a moment. So remember, Moses decided to suffer the affliction, or suffer the reproach, or suffer the persecution for Jesus Christ. And Paul mentions this in 2 Corinthians. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. So the reason why is because Moses looked forward to a reward. So that should be a reminder for all of us. So manatu mo mole na le ni taia manatu lo na lua mawale fai po lua sfulu male fitu. O le faatuatua na tuuina e ia o ai kupito ua le fefe i le hito le tupu. O wana whaamalosi o ia, pei o se i lo atu, ile le o Vaega. O le manatu luna lua, whamaile ngata na te ena, e te ena le whaatuatua le oa ale na lolangi. Ai e te ena ai e le whaatuatua le toa sā ale na lolangi. Ona, whamaile leina mua o le whaatuatua na tuuina ai e ia, o ai kupito, ua le fefe I le ita o le tupu. When we read verse 27, it says there that by faith he forsook Egypt. So Moses turned his back on Egypt, not fearing the wrath of the king. Not fearing the wrath or the anger of Pharaoh. O le upulea o fia whaamamawhai whai upulea, o le upulea fefe. Ona, o le fefe, e au mai ai le tangata po le ata I le mawhawhau le tangata, le a fefe le tangata. Ona mamawhai lea o mea umai lona mawhawhau a. Ona o ai lea o le popole le loto pea i le mea lea o le fefe. A tato ba ai fo le mea o le fefe, pe o se au penga ma losi lea satani o lo whaapeo na whaongai satani, e whaasanga tau ai I le tangata Kirisiano. That when we look at the word there in 27, it says, not fearing the wrath of the king. The word fear is such a strong word, and when we look at fear, it brings sort of worry, it brings anxiety, and it brings pressure. All of us has probably experienced this word fear. And fear in regards to our context for our sermon today, fear can be one of Satan's strongest weapons against a Christian. To plant that seed of fear and doubt in a Christian's mind, and Satan will use that against the Christian. But what we see here is that Moses did not let fear get in the way. A tatou wa ai le tala tangata le nei o Mose. Whamai o le faatuatua Mose na ia te ena I le toa sā le nalolangi. Na le fefe ai Mose e whaila na whai unga. A tatou wa ai le tala lea whamai na ia tu uina hai e ia o ai kupito ua le fefe I le ita o le tupu. O le mānei o le tala anga I vaenga leo langa o Mose. Ona tātou te wa ai o le faatuatua na ia te ena I le pala ai. Na ia te ena I le fefe le toa sā a le tupu. Na ia te ena I le toa sā a le tupu. Aisea, ona o le faatuatua. That when we look at this verse and we look at the context of the story of Moses, he forsook Egypt. And even though his decision ultimately would have Pharaoh pursue him and pursue his life, he wasn't afraid. It says there in 27, it says there, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. Ele tai ale nei, o te fia au mai ele manatu lea, na te ena ai le toa sā ale lalolangi. A tatou mata ele manatu lea lona lua. Ele ngata, pe a tatou wa ai ele tatou launga. Whamai e te ena ele whaatuatua tofi o le lalolangi. E te ena ele whaatuatua mea whawhiwhia ale lalolangi.
E te ena leo tatu ilo, e te ena fo i faatuatua le oa ale lalolani. Leo langa tangata le nei o Mose. A le lau tatu tau mai foi, e mawhai foi e le faatuatua, ona te ena le toa sā mai o le lalolani. Aisea, o le toa sā mai o le lalolani, e mawhai e ona whaafefe le tangata faatua, le tangata Kirisiano. Ai o le tangata e faatuatua, e le aise me e fefe ai, aisea, o loo faatuatua o ia i le atua. Nai wha mei e le vaenga muli muli. Wha mei o tangata le ni o Mose, a wana wha maalosi o ia, pei o se i loa atu, i le leo wha aia. Le ane mafua anga o le fefe o Mose, o loo faatuatua o ia, i le atua. And when we look at the life of Moses, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. Why? For he endured as seeing him who is invisible. He had his whole trust and faith in God. Ale baina fo ile o le fefe. O lo tatua ai fo I tono la fionga pa ia le atua a. Le lau te fia au mai nei vaenga I e tolu. E whamatala I nei le mea o le fefe. Ma le unga o le tangata e fefe. O le tala mua lo tato iai I le numera. Numera mta koe suma tolu fai koe tolu suma tasi. Ina ua awina e fetalai le atua ia Mose. Awina I a tangata e asiasi le no. Lela na vea I ma Kalepo ia ma Yosua a. Ai au mai le moli mau a tangata e to asfulu a. Le isi vaenga e to asfulu. Fa mai fai puna e tolu suma tasi. Ona fai ane ai lea o ia tangata. Na wae maia. Ta tau te le mawhaia. Ona wae e tau male nanu. A wa e sili lo la tau ma losi I lo ta tau. Tolu suma lua. Wa la tau fai tala leanga. Mai foi I whananga Israelu. I le nuu na lato wasiasi ai. O whape mai. O le nuu na mato o atu iai. E asiasi iai. O le nuu lava e whaungatia. E ono nofo ai. O tangata umafo I na mato I loa. O tangata tino ese lava I la tau. Le ale wino le tala le. Po le tali a tangata ni to skulu. O le fefi. Tato va aifo I le whamsino. Alona taa koe fitu. Whamsino alona taa koe fitu. Tato te va ele vala awa le atua ia kitiona. Ma le au taua kitiona. Whamasino alona taa koe fitu. Tato I lo le lei lava le ilo I longa o le atua o le au taua kitiona. Whamai le atua I le mtaapuna e fitu o whamsino. Whaipo e tolu. Whamai o le nei. Ia e alanga atu lava I le nuku ia la tau la mona. Ia whape atu. Ai se matau manga tete I nā ni liu atu ia. Ma fo'i atu nei le maunga o kiliata. Ona whai atu ai lea o le nuku. Ona fo'i atu ai lea o le nuku. E lua fulu afe. Ma afe e lua. A ua totoe le se fulu afe. Pa ai le fefe. Na fo'i e tangata e fia. Lua se fulu ma le lua afe. Na toi fo'i. Ona o le matau ma le na tete. Ona o le fefe. Ona o le palaai. So ole o penga sa tani le tangata tau po le tangata Kirisiano. O le fefe. Ai o tangata faatuatua. E mawhai ei ona tū lai. Ma tū mau. Leisi vaenga tātou te vai ele mea o le fefe. O le au soo. Ma reko alona tau koe whā. Ai koe tolu suma fitu e o le whāspulu. Ai ese tu si asesi wha momole tātou whai tau whātasi mai eilea. Ia. Ona tō mai lea o le awha. O le matangi te le lava. Ona whati mai eilea o pe au I to tonu o le waa. Ua tumu ai. A o ia sai le tau muli. Ua tō whā I le alunga. Ona lātou whawhanu lea ia te ia mawhai mai ia te ia lea oa oe. E te le mana tu mai ea ia te I mātou a whanu. Ona tu lai lea o ia mana babao atu I le matangi. Ua whetala ia tu fo'i I le vai. Whaalolongo ia. I nā malu ia. Ona mate lea o le matangi. I le ua matua malu. Ona whetala ia tu lea o ia te I lātou. Se ale mea tau te fefe ai whapea. Se ale mea tau te le faatuatua mai gai. He o lava o te spurma tō rua a. Sa ia le fefe. Auro ia Yesu I te tono le waa. O le mea lea tau whaamarino atu mo tātou I le tai au le nei. Pei o Mose a. Na te ena I Mose le mea le na toa sama iai le tupu ia te ia. Ai na tū o ia I le faatuatua. Ona. O le au penga le fili mo tangata Kirisiano le vai taimine nei. O le whaongā le mea le fefe a. Amen.
Au tātou, o tangata, it's tawana tō tātou roto I rea tua. So when we look at the results of fear, I highlighted 3 stories from the Bible. And the first story is found in Numbers 13, verse 31. The 10 spies that Moses, or the 12 spies that Moses sent out to seek out the land. And in that story, Numbers 13, verse 31, we see the 10 of the spies, two of the spies come back with good news. So Joshua and Caleb, they come back and they say, man, let's do this. God has given us the land of milk and honey. But the other 10, they come back and they say in verse 31, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report. What's that? That's fear. In Judges chapter 7 verse 3, another story, we see here the story of Gideon. And when God calls Gideon to fight for him, God says to him, now therefore proclaim the hearing of the people, saying, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. 22,000 people left Gideon. That's how many people were afraid. And then we even see fear in the disciples. In Mark chapter 4, verse 37 and 40, when the wind was howling, a great windstorm arose and the waves beat into the boat so that it was already filling, but he was in the stern, asleep. So it's talking about Jesus. He was in a stern, asleep on a pillow, and the disciples, they awoke him and said to him, teacher, do you not care that we are perishing? So Jesus arose and he rebuked the wind and said to the sea, peace, and be still. And the wind ceased, and there was great calm. Listens to the words of Jesus. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Praise the Lord. Amen. So Moses, he rejects the world's pressures. He rejects fear of the wrath of the king. So it's quite an important topic for us as believers. A reminder, ole whamanat. Ala whesili. Ai sea na mawhaia I mosi. Ana wha me whai unga whai pua lua suma fitu. A wana wha ama losi o ia, pei o se I loa atu, ile leo ba aia. Ole faatuatua o Mose, sa mautu I le atua. Why? How come Moses was able to reject the pressures of the fact that the wrath of the king was on his back? What we see here is that Moses, by faith, he endured as seeing him who is invisible. When I talk about Mose, ele ngata na tuli loa e Farao, tuli loa e Farao ina ua au maia le nuku. Ai wha mai sa whapea ona tupu Israelu I le leta le tonu. Ai ole te lei le loto tangata le ni o Mose. Na le fefe ai fo I Mose I le nuwa le tua I lo lātou le tali tonu, ma lo lātou le faatuatua. A tonu sa whapea na whai meia ia Mose whaatasi ma le salamo le a tāwita luasuma fitu, o yoba o loo mana malama, ma loo o la tanga, o wai ea se o te whewhea. Whamai o yoba o le malosi ia o loo wola, o te matao ea yatea. Le tangata ele ai se whewhea, ele avea le toa sa ale nalorangi. When we look at the life of Moses, and without his, obviously Moses, he knew the wrath of the Pharaoh, of the king. Probably was tempted by fear as well. Not only that, he was also dealing with a people that were so full of unbelief. People of God, they were just constantly non-believing. They would always question him. Oh, we should have died in Egypt. But Moses was a great man of faith. He rejected the world's pressures. And I just read there Psalms 27, verse 1 in Samoan, but he probably had this on his heart. He said, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Moses had great faith in the Lord God Almighty. Amen. Amen? So, o manatu la na e lua le ni tai a na te e na ile o le larulangi, na te e na ile to o sa le larulangi. Ia e fia wha e wina la le tatou mata upu le tai a ene, I mea na talia ina e Mose a.
I le vaenga la muli o tato launga. Pai koe lusu mai balu mai pai koe lusu mai iwa. O I tato te va ai ni ata se lua o lo tusia mai le tusitala. Le ata mua o le paseka. O le ata lona lua o le sami ula ula. O I tato te va ai na talia I nai e Mose folanga a le atua. So here in the final two verses and the final part of our sermon this morning, we see two illustrations that the author of the book of Hebrews gives us with regards to Moses and his faith. In verse 28 we see the Passover, and in verse 29 we see the crossing of the Red Sea. And here we would like to see that Moses decides by faith to accept God's promises. Praise the Lord. Yeah. That in the first part, Moses' parents, they accepted God's plan. But in the final part, we see here that by faith, Moses accepts God's promises. Vaenga mo moana tatou vaai na talia e mātua o Mose le porokalame a le atua. E whai ungo whai pui e lua tatou te vaai na talia I nai e Mose le faatuatua folanga a le atua. Whai pui lua suma valu, whamai. O le faatuatua na ia whai ai le paseka ma le sausau ina atu le toto ina ia le papa I ane ia I lato. O le na whano ai ulu matua. O le mala lona se furu. Ina ua awina atu e le atua Mose ina ia lave ina le nuo Israelu mai le lima ma alosio Farao. Manatua lai le talaanga o le vale o Farao ma Mose na whaapea o na whaoa I le atua mala e se furu. O le mala lona se furu la o le fasiotia lea e le atua, po le angelua le atua o ulumatua o malava o le no, e o lava I ulumatua o manu. Ai, o le nua le atua, na whaatonuina e le atua Mose, ina ia tau watu ia Israelu, ina ia whaapea na sausauina pou o lato fale, ma pou whaalava o whaitutoa. Sau le angelu ina ia whaatau nuu, ma fasi o tia ulumatua, uma o le nuu ai kupito, e so sopo le le nganga o le atua, po le angelu o le atua, e le o le oti I totonua a ino o tangata Israelu. Po le whainonga la o le toto. So when we look at the story in verse 28, by faith he kept the Passover. So this is where we see God institutes the Passover. And this story is found in Exodus chapter 12. And remember the 10 plagues, the story of Pharaoh and Moses, and they continue to have this debate, let my people go, and Pharaoh says, no. But during that debate and that toing and froing, God sends 10 plagues. And in the final plague, we know that God says to Moses, I will come and I will destroy all of the eldest child in amongst Egypt. But you, Moses and Israel, take the blood of the lamb, and he gives those clear instructions, sprinkle the posts of your doors, and when I see the blood, the angel of death will what? Pass over. So that's where we see the Passover is instituted by God through Moses and the people of Israel. Pea tatou baba aina e soto na e sfuluma le lua, vai upu e lua sfuluma le tolu. Whamaile upu le atua, a fio ane fo iova na te fasia ai kopito, pea sila fia e ia le toto I le la aufa alava, I lunga ma pou e lua o le whaitutoa, ona sosopo ane lea o iova I lea whaitutoa, nate le tu uina atu, le nate fasiotia, e ulu atu I o tau fale, e fasi yate o tau. A tonu ele I loa le e tangata o Israelu, ale amafu anga le sausawina I le toto a. A tonu ele I manino ho I le loto o Mose, le whatonunga le atua, sausau po o fale o whaitutoa. A saule angelo e fasioti, o te le fasioti. A tonu ele I malama I la tau. Ai, o le whaatuatua, sa whapea o na whaalongo mausitai I le upua le atua. Lea, le folanga le atua. Pau lava le mea lea na o I le whananga Israelu ma Mose. Whai le mea lea o fola mai le atua. That's all they were going by. When we look at that story, regarding the Passover, regarding all of the instruction of sprinkling blood on the doorposts, maybe Israel did not have any idea what was going on. They had no idea, okay, Moses has told us to do this. Moses is probably telling Israel,
Okay, this is what the Lord says. All they were going on was the word of the Lord. That's all they had. Atonu etele ilo fo I oia. Etele ilo pe e se ame fa atonu wina I tātou ele upo le atua. Ai ono le afionga le atua. Ete savali ai a. Ono le afionga le atua. Ete usita ai. Because of the word of the Lord, you will have faith. You will put your whole trust and faith and assurance in the word of the Lord. That's all you're going by. You have no idea why. But God's word says so. Amen? Il fai poi lo sumaleiva. Fa mai fai poi lo sumaleiva e tālele. O le faatuatua, wa lato ui ai I le sami ulola. Pei o le ele matutu. O ifo I tātou te wa ai ai. Sa whapea o na wo ese mai nei le nuu o le atua a. Le ala wanga I atu I lato I le nuu na fola ina. Ai pe tai. Wa I luma le sami ulola. Ai ono a ngai mai tuli loa mai fōki lato. Wharau ma le nuu ai kupito ma le autaua ai kupito. Pau lava le mea wo o ia te lato. Wa le ilopo le a tonu le mea o le a whaia. That when we look at the story in verse 29, we read this morning with regards to the faith of Moses. It says that by faith they passed through the Red Sea. This story we find back in Exodus as well. Exodus 14, verses 13 to 14. We see here that Israel have now exodus. They have exited Israel. And they're on their way to the promised land. But they arrive at the Red Sea. But Pharaoh changes his mind and decides to chase after them. But what's happened is that Israel are now in between the Red Sea and Pharaoh and his army. A faauta le moli maule a Mose. Fa mai le e soto na suma fa fa I suma tolu ma suma fa. Ona tali atu lea o Mose le nu. Na wa mata ona masalo salo le nu ma lato fai a Mose sile be ana mato feoti ai kupito a. Sai pe ata na sa mo. A fa mai le upo Mose fa mai fa I suma tolu ona tali atu lea o Mose I le nu. Au to te fefefe. A ia o tau lau tutu ma va ai atu I le ola tanga mai ga yoba. O le a whaia e ia mō o tau I le aso nei. A wā o ai kupito ia tau te wā ai atu ia I le aso nei. Tau te le to I loa lava I la tau e whaavavau. O le a tau yowa mō o tau. Ai whaalolongo o tau. What was that? That was only the word, Le whai atu Mose. Vai, tutu ma vai, le ona tanga mai a yoba. Fa mai Mose, o le a tau yoba mo o tau. Vai atu ai kupito, sami ula luma, ai kupito tua. Pau an mea le faatuatua ye, na le upo Mose le ufa mai e le atua. That when we look at Exodus 14, the Israelites were stuck, and probably Moses was going, oh my Lord, why? But the people were starting to complain and say to him, look, the Red Sea's ahead. Pharaoh and the armies are behind. But Moses says to them in Exodus 14, verse 13 and 14, Moses says this, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord. In verse 14, the Lord will fight for you and you should hold your peace. The people of God had no idea how it was going to be done. All they knew was the word of the Lord. That's all they had. They only had the promises of God. What happens? In verse 21, it says that then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind and all that night, and made the sea into dry land, and the waters were divided. Na vai luaina le sami uraura, ai savavali le nuua le atua, le fa me fa koe lusu maleiva, pei ole ele mātutu. Ele I loa e Mose pe whapewhea o na whaatau nu e le tua. E o ele timi na whapeo na vai luaina I le sami a. Fa mai le whai puna e lua sumatasi. Ai whai tau I le vai luaina o le sami. Fa mai whai pua e lua sumatasi. Mai ona whaaloa loa lea. Ona wha tafe e seina le e yowa o le sami le matangi tele mai sa sae I le pō atoa. Ua ia whaia fo I le sami ma ele mātutu. Ona vai luaina lava lea o le sami a.
Fa mai vai puna lusu malua, ua fai fo i le sami ma au pāia te i lātou, I lo lātou I tūtau matau, ma lo lātou I tūtau ngavale. So, ai, pe wa avea le sami ma au pā, ai sa vavali le nua le atua. I le manatu o le tangata Israelu, e le ai lava se isi pe sili pe whapewhea o na tupu le mea leo o tupu, pau lava lo lātou whaatuatuanga, o le upo le atua na whaatonu ina I lātou, ina ia sa vavali. Le whai mai e Mose, tutu mawa ai, I le o la tanga mai ya Yehova. Stand and see the salvation from the Lord. What is that? That's God's promises. Ai ata ua le tai au le nei, ai ei te mi e whaafsa mai e o lua be o ngā tutonu oe, luma le whaafitauni, tua le whaafitauni, e le ai lava maseisi alofanga tātou te oanga iai, wana ole upua le atua. Praise the Lord. It's only in God's word that there are times and moments in your own life. When you look ahead, there's problems and issues and challenges. When you look behind, there's problems and issues and challenges, and you have no idea how to work it out. Yes. But we only can rely on God's word. That we can accept and have faith on God's word. Amen? So we come to the end of our sermon today. Pea tato mata lai le o langa o le Filifiliga. Pea tato mata I le o langa o le Filifiliga. E whaia ma le faatuatua. That when we look and consider the decisions that are made in faith, e ono vaenga ia na tato mata ai I nei vai aso e lua. Vaenga mua na tato vai o le Filifiliga o le faatuatua e talia I nai polo kalame le atua. Peo mātua o le tangata le nei o Mose a. Luna lua na te ena I e Mose tofi o lalangi na ua matua o ia. O ina fui tato te vai e ui lawe na vea o ia matama a le awhawhine o wharau. E le ia vea vaenga na po tofinga le na e te ena e ia le wala aua le atua. Ana te ena e ia le tofi o le lalangi. Mena te ena e ia mea whawhiawhia a le lalangi. Aisea o na o le anga sala e vave mawai. Tatu whaalongongo le tae ale nei na te ena e ia le oa a le lalangi. Aisea na whaila na whai unga e sili lava le whainga ona o Keriso lo le tamau a inga o ai upito. Tai awhi le nei tato mata ai, e ui na to asa mai le lalangi. E ui ona yeite ni e tuli loa I tato e mea e mamafa ai o tato mafofau. O le mea na le whewhi e mawhai ai ona te I le faatuatua, e mawhai I le faatuatua, ona te ena mea whapena. Ma le muni tato te mawhai I le faatuatua, ona talia le upu po folafolanga a le atua. Praise God. 6 points that we've looked at over these last couple of weeks. The life of Moses and the decisions of faith. Number 1, we see in his parents that they accepted God's plans for the life of Moses, and they saved him. Ultimately, through their actions, they saved this young man called Moses. 2, we see in verse 24 that even though there was the world's prestige, even though he was the prince and the son of the Pharaoh's daughter, yet he chose to reject the world's prestige. Moses also, in point number 3, rejected the pleasures of Egypt, the pleasures of the world. What we see there is sin is passing. The pleasures of the world is passing. 4, we see that the faith rejects the riches of the world, but would rather suffer reproach because of Christ. 5, we see that faith rejects the pressures of the world. We now know that fear is an enemy's weapon on a Christian and a believer. And the final point was that faith accepts God's promises. If nothing else, my encouragement for you would be to continue to rely on the word of the Lord. Ile ni tai au, le lau o tatou whaalongolongo I le upua le atua. Au le naunota ina ia I loa o le whaatuatua ia Yesu Keriso le aunga a toa lava leo le tusile ni a Eperu. O le whaatuatua ia Yesu Keriso. Pea na whai mai e paulo le tusile a lua korinito mta poe ono whai poe lua. O le nei le aso e whaaola ina. Lea laua e whaalongo. Lea laua e matauina. O le whaatuatua e whai ai au whaiunga.
O le whai unga fo ia le tangata I whaola I nai a. O le tai au lale nei, e le isuia lava le wala au. The gospel call has not changed. In 2 Corinthians chapter 6 verse 2 it says, Behold, now is the accepted time, now is the day of salvation. We've been talking about decisions. We've been talking about Moses' life and all of the decisions that he had made. But there's a decision that each of us as individuals also need to make, whether we be here, whether we be online. But that decision is to receive Jesus Christ by faith. It's not by works. It's not by any effort on our part. It's by believing in your heart that Jesus Christ died, that he rose again, and that he who comes in faith in the name of Jesus will be saved. So that's a decision that we need to make. Amen? Tātou umalava o le faatuatua e whai ai a tātou Filifiliga. I swafa pelo Yesu Keriso. Amen. Amen. Tātou tūlai mai ne tai au. Whai winga le tātou mataku I le tatalo. Whaoa mai e upu ia. E a vea lava le tatalo. Mau lava tatalo I le tai au. Whaafitai tere tama. Lau upu. O mātou whaalongolongo. O le Filifiliga. E whai ai le faatuatua. Tama. O te sau I le nei tai au. Le loto whaanau nau. Ma le faatuatua. Ia te oi. O a o nei. O le tangata ana sala. Ma le leiloa. Ai ua o sau. Ua na o oi. O te ola ai. Whaafetai ona o Yesu. Lona maliu. O mana loa ia o na sala. O lona toi tu. Ua iai le whaamoe I le ola. Vi ia oe tama. Ona ola upu. O lo whaapea. Ona whaamalosia ia o. I lo o lana savali. Mo oe. Ia la atu lo tatalo. Ia Yesu Keriso. Amen. Amen. Father, we come before you and we thank you for your word. We thank you that you have reminded us through the life of Moses, Lord, that a life of faith, a life of decisions made in faith, Lord God. And again, we also are encouraged in our own lives to consider the decision for Christ. Lord, that there is no other name in which man will be saved or that man can be saved other than the name of Jesus Christ. So Lord, we pray for anyone who hears, who listens, Lord Father God, this morning, that they will be stirred in their heart, Lord, to make that decision for you. We pray these things in the wonderful name of Jesus Christ. Amen and amen. Yeah, tato lalo mai lalo, sofa pelo Yesu. Amen.